Ia, le tu nei tu la laso. El manatu male tatu nunga ia le o tatu o mai le tu la ia o whapena ona manava i ngā luenga o le nei aso. He tonu e nisi o i lunga le ala, e foi nisi na o tapena mai tonu o whale whai ngā luenga. Ina ua ma e a whe au ma ngā luenga o le nei aso. Ia whatalo whatua ila male ngā mwharo alo. Ia i lau tapo inga sa mo e nei tu la le aso pa ia mo sa o le ale toi o i se ma whamtalanga. Mai el pa ia o le atua, ia e whapena o na avanga lima i se ma whatalofa. Ia i nei tu la le aso ma loso i fumanuia, ia ma lo le langi e mama, whatalofa tufo i le au whainga runga tutofi a le atua, ia o lo whapena o na tapo ia whaiva o alo ma tama whanau. A sa mo e nei tu la le aso ia ma se fo ia le au wo ma paanga, ia le Global Kingdom TV channel ia o fia pea ia e muli ta ia pea le nei polo kalame o le manai o le manava o ngā luenga ia i aso taitas tai tonu leua no ki mai lau la au mai mo mai foi mai sila mai nei i tu la le aso ia let us enjoy ourselves together tato fia fatas au ane sausakangi hole le tau fai e ngā oi e fia foi lea ia masai la tau leua ua tu ua whai ngā ruanga ua ngai matu fo i whale ia o se lapita inga o se whautuanga tau o na whatatia tu i o te whatafa alu le mu aua e ke popole whai le mu lo sa e whai le mu lo sa ia langa ta foi lea ia o lea tau lai wha muli mai maota malawa pero ke mingi rā koe kiki vela i er kuka ale lo makua po le se skiu po se ase mea ia o ta pena mai fo i le matua i maota malau fai fia au le koko pe fua ke ua mu pe ngalo se anyangi po se masima ia pe ono a fia foi se tamaititi ia o tu atu i o tawhatafa ma vai wha lele mea na e te tu ai se i tu lou vai pe le susu ke ua alu sa eu e te ua e se i tu lou ia le ua aku ma le ulo ia piko lunga le ulo ai piko i lalo ia ma le anga whararo nei tu lao le aso ia pasa e se me te fia whao popo mai foi le amatanga foi o le ta por kalame nei tu lao le aso ma le anga whararo pasa moni ma whamaoni tau lava onu ai saunga le mu aua le whatau wa alu ai le me masaina ngai ngalue ia foi la le to lo wa whapea foi o lau kuka ia ke ua ova fia ia wa ova lue mai foi ka hopo kalame ia foi la ai koe kua kulole vai ai kulo i lunga le mesu se ro ia pio o le tūlanga na tauna wawa ai le lei foi le area le te ngalue ai so eu foi tolo o fai ngā ruanga e vai mua foi lele ia mo saunga le mu foi lele i le mele ke kua le masingi ia matulanga uma whapenga ke wawa ai foi lele ia tūlanga foi lele mo lo saunga le mu tono fai ngā ruanga tesa sei mese in your house tina lai whapeko kiki haka uma o dade ma ngava lo vave mai ele pe o si dade ma ngava fa e uma you get o ia ai si la lei si le mo le saunga le muto no mota malawa le vaenga na le mukuka na te ngalue mai pe le o la kanaka ku se ko me kiki ke o lo tu apa tu se me vela te pe se ulo se ki poki se me fa pena ia ma se ta mati lai Masala mea lea ka ko sa e o kukam kilo whaaka. Ia pe kilo fo ke fong. Ia afala lea. Ale ala kulkul ya kulko ingal kukala fief. La kulko inga. Nga pawale mea lea. Fai ara kukam ko kam ko se seru vo le fa ma ngai fa pedera la kutet. Wa fa penga si tina. Foi ele la mona fa pe nga foi ele fa pe ma ele la ko inga foi ele la ko vai ko ki kilo ko ka se ma vai nga lo ma ko vai lu le ia i si tu lo foi ele ale maska ele
le poni ia wa ku la ku mai ku le mulu wa fo pe lua poni wa la ku mai fa pe lunga pe ko vai se o povi wa le style isi tina popoko fo le be attractive fo le jamba fo le e awangi ko ma fo ko mai sis o ia le ku kai ia tato o ya Yesu ia tato o ya Yesu vai fo tato ko kalami ia le so le fatoanga e me tato ai ia hei me fia Alala mama ya mapepesele alfa
Leatua. MANAI tele upol pese a. Fa mai upol pese ale vaanga le fa mai uti savali. Savali ia Yesu. MANAI kele. Va ai po sa mena te savali. Ra le fa mai le pese. Savali ia Yesu. O tele tangata. Ia ese al mele savali. Ese e tofu o tangata ia me savali. O tangata savali ia Yesu. O tangata wo nga ia kali ia Yesu. O tangata wo ia malama ia Yesu. O tangata wo ia talia Yesu. O le tangata wo faa wo la ma Yesu. O isi ole pese MANAI ia o fa mai o te momoi. Momoi lona file mu. Le anga o Yesu o ia o le pele ngisi o le file mu. O isi upule le pese o le fapea. O te pese mavivi. O te pese mavivi I lona suafa. O le suafa wai. O le suafa Yesu. Ma ia kele upole pese ali past. O le si vaenga fa mai o te alanga. O ke alanga leo tele. Tele o tatou. Alu nge ka fao le paka po feme pe o ngafu ola. O le leo ia mo kwa e ao mai lunga le leo. Ai alu lo foi le pe alu le frasa pe alu ile lotu. So le mo kwa la ku ko ngama kwa ile ai e maska ko leo so le. O mo kwa le isi alanga. Longa winge ka mai nga mo kwa fefe alanga ia Yesu. Ai sia le anga le malama ia Yesu. Lesi upole lenga le tono pese. Fa mai o te mita. Mita ia Yesu. O winga la ia. Po upo ia le fa matala mai le fatu pese. Ilona ia le fia tele. Kasi le pe o ai le upo tasi lo te manatu le fia ni. Pe o le pasta. Pe o le misi I ka ilo I. Ole upule ole alofa. O wale upunga en fai nga fe ia uma ia upu. Ole savali ole momoe ole pese ole vivi ole alanga ole mita. Sa wal kamanga o alofa fifi uma ia me. Le alofa la le ia Yesu. Ia pe pasa pe se me te fia fa popo mai ole upule le te manatu au ia pe le ia langa le so pese. Pule ar kamal lo makua ia fakunga o langa pese fato e fo ia au ia panga fa pe ia se o si kai mi pasta faku so pese le pule le lo ia e usu la sunga kas ile ai o ke usu ia ia langa le anga lu le o le so ni MANAI tele pese ko o le fia la sabat io sabat dia mo Yesu ia sabat e fa pela ko nga sabat I voi le fa o mo ku la o sabat ia foi le savali e mo o file mu ia ia mai kai mia ko sa pe lu su mi ke ku la a fa lo la ku la ia o nga la sa o lo fesi o nga ke savali ke mi vai po Yesu nga ke savali por me ala o alu o le address nga le ka umaya ke savali MANAI tele apas fa fela mele o momoi momoi mo ko momoi ia o por pes momoi puno okay ko momoi a o ko ke pai ku ia mai momoi lo file bu io ele lo sunga pom fa ko mo ngi ke mi bele o kale yo a se ko fol ia mo foi ni fa ka ke o ka mo e pu ni ems ia MANAI te le pese to e fa manatu mai te o ke siano ia ma le fa tu nei fia le MANAVA I o nga duenga manatu ala le te mi le o tato I o le o tato I le te mi fo ole tuai foi le na ngoto le la ta le fitu po le valu ele ngoto la ele te mi ne o tato I te la io le ke mi ko wala le tauna ona exercise lo me ele fa mai pes savali ia moi ia em fai alanga moi a fonga le mo susu lo pes ma vivi I le tua
Whainga, tātou uma, ai savali foi, whainga savali mai pespesi, whainga moe pete moe, ia mausura, pese isi tangata leo, ma mea foi e kui kalinga, whanongo ai pesi. Ia mangai au si mea, moe le mua, ma maususu, pese le li, Lasa pese mangai e ke loe, mangai moe foi le, awole moe sausawa, fonga le pit, fonga le, pit mali e foi le, lasa pese te loe, mangai moe mausu. Pese leo baonga. Olea. Ole siva mole. Ia tātama kris. Pese kaka mau. Oi. Ia tātali ile so me kapis. Leva me ke usua le swai. Ia mea umai. Ia foi. Pese foi ma vivi o le alangana. Foi anga e alu ai lunga le maunga. Sabe e masi alu ngor maunga. Te o lo ai lunga. Anga ele aso o fa pega. O sa vali o sa vali fo. Polo e lunga o le oi Mercury Bridge. A ko ngai a wala fo e alu ai lunga kum o mau. So le ia ka ke ngau o ka fia o ai lunga le. Ka va e ka makila i o e lunga. Ka mo e kwa tamiti la ti ho o lunga kum la maunga ia ka ke fia o so le nga ka o ko ai lunga ka ra ka ku re lunga praise the Lord o fia ai sia na nga o lunga kum mo ai mo ka miki alo nga lo ta foi le o se au wala foi le ka ke ngau yo ka o ye la ka ke savali ko ala pesa ko ala ka savali a loko foi lele ka ke fia o yo ta o ye o le o e fa me ka fa fi o ye ia o ai mo tu mo me ko pitch school le fa sanga mai la praise the Lord ai vai ya amen ya ma ngai ke le o le mele le cha o le alanga le o tele ia vai alu lu nga ia o lu nga ia fa pe la kala ka ni fale a ko o la lo mo i fale ia o lu ina ma ia ke le lu nga ia le si pule famille pese o le mita amen le mita o la lo nga le o la so tau si le fia le pule le o mita la si o po le e o align ma le pule mita basta oli mai o le fia o le fia o le mita ia vi la to ia pe o se va ai tu nai tu langa le ia poi foi nisi o fia mal pese o le o fia fa longo po fia siva po fia savali ai tono fale pe mo ai tono fale ia po fia ai ma ngai ia foi le afi da foi le na ona tu o sina tamai me ai foi le se tu lo e tali el manava a walangi so ai tele se tu lo sina me foi le tali e le manava foi le fia manga lo ne yeso alu lo la fai lo kamale amen alu lo e savali ngol maungo ko lengi mo ia fai uma me ia peo me tau fa mata tala mai le pese fo i mai lo pa mama ro mal ka ko ulu non mea pa samu lo ia la o tele le fu amen mo fo le malo si o tino la to ia le ngata ile ma fo le ngata o malo si tino malo si mal ma fo ai se ala ngale pe o se challenge fo le mele na mai lo ma fo come on ke ma fai you can do it la ko kiki ala ko fa vai ale la ko la o nu ale kum mo malo lo kiki ngai la lo la aunga po lu mo ma ya ko le sela i to sa ia pe o le baba e tu le ia pasta to pe ni so tato ainga o la fo nei via ia ta to fo le si pa pese ia o le tato si le ne fia mo la to le fa mania ina la mo le si la usa van o lo su mal fa le tai mai
Titi ia o tato Miss Pacific. Oi. Ia le tamaita ia anga lei a vela so po. Kai kai o sa mali wa pe so oi. Sole. Talofa. Sis. Ole ngala le wanga ku la ngale pa. Ia. Sole. Kai. Sole. O kai o sa vali le au ka mo. Oi ese frente ya au cha mo sa. Kai o ka mo. Ia sa wa oi wa ngala bis ya. Ora usa vali la e tu fine anga le. Talofa se wafi. Talofa lava Tony Tola faftai mafuta mai. Ia le tua. Tania du tia kilifi faftai mafuta mai. Wao mu se montafa faftai. Talofa atu to fine anga lei. Ia usa tu mafuta mai. Ana sai pele faftai famanuia le tua. Le tufa ta vita sa lesa faftai mafuta mai. Ia le tua. Tawanu Mariko faftai mafuta mai. Selilale ana faftai mafuta mai. Famanuia le tua le Ia le tua. Talofa atu le uso ya Tay Brown. Ia. Also. Ilai mia faftai mafuta mai. Famanuia le tua le fiafi. Feni Willy faftai mafuta mai. Ia le tua. Talofa atu fo i aninga sio reupena. Ia le li. Malo Tino keriso le fiafi. Walisi iwa isa ako faftai mafuta mai. Ia. Mana ia pe fuli le melo ko mingi mak. Fai no mele le no fonga le te vala au mai mana ia la mala ma foi le o ma oi pe te vala au mai Samoa ia ngale ku ange la lo USA vai Amen. ia vi le tua vai foi ona talo tu ia pokala mi wo mana pa anga i te miuma o le talo na le Global Kingdom TV channel ia mo ana wo ana pa anga le o lango ina be ia nei foi ala le nei ala mana ia tu ane lano lo fio anga po lo ala fanga po lo ia nai te vala o mai awale tu ai lo address ke o ki lo ese skanga ke wala ku fa pe o mic ia pe o Leatinuu ia nga fa inga e lo kai la ma u me ala li lo ma u tu ai foi le o Paptoi, mangele, ia nao se fa taitainga, foi lele ia mai lo foi me tu te afio i malala ia. Se te mi fai foi stato tala mali stato te toto o te sau mai Mount Wellington, ia pasa ia le longa e lo pitonu le te alala Amen. Mangele. Ia, mai. Mangele sunga i fatonu o te no foi Mount Wellington. Ia kusale sau a pasta ia ma lo sau fu nga tai mele lo fa ia si sta pe se a pasta Ioi. ole ma nga va nga fa yo le te lungo le nga fa yo le te mai mo mai ia tau tu na ma o sau ngale mu o e te hanu te le mai foi le wa la kum fai ko vai ka le replay to mata ai na vai te wa le foi le ke le lo kai mi kilo ke fongi pe fai sau pe kamera me sau text ia ngalo ia o ta vale la yu ruma ia le lo ngata na foi le ia la o ma ka vale ka la text mo le wala ia le o fai le kiu yu tua ia e fai mai pu ta ngata ma fe mai pala vale mai ia to ia na faina le o lo to ale o ma ngava fie ke le o ma mafa o ngā ruenga nei so lewa ku o whawhenga no le o e fōi o saunga le mui mauta malawa le whewhi nei ia i le me fōi le ta o le ta mai lungo o le ratele au le tata ina ia sau te expo sau wheau fōi le tata i lungo le kelfongi ia ngalo e te oelo saunga le mu te ua la vea lau ta vale ia ma whaina ia lo soifua ia kele ei ia Mafulu watu nei fia fai ele ka vale ia pe a visi fale mai o tu langa fa pena a ele poto ia te oi ia fa foi ele usa o ia nga ia tu no le ala ia ra fa tali mai mam ta wei ia se fa tu nga le ka o mo fa ka kia pu yo ka please va ve anu fa au ia la ku ko ya alu sa o ke la ku vela ku ka tina
maka fata tali mai oi wakulo ya tali lo sua nei vai ia pas ia mai sa tu patu le fia sa no ia wa foi le inisio tatu ai nga le ufa tu ia ia te lo fa isi va vi lungo tatu lisi ai te folo fa ma fata lo fa tu au na le tu i so se tu manu fia le le tu ala fa na ruenga ia fa penga ia o taulanga ola o taulanga soifua ainga mai kalisia ia fa malo fo le nga lue fa malo la pale sai foi la tu tapo inga ia o lo fa penao na talo mo nga luenga fa faola ia o le cristiano mal fa na ole tu ia li ai foi ta fa malo le tinu inisio o una le tu le sa le tu a matalia fo le yaso ia nisio ko kalame morning ia ana spoi o le tamafa fi au ia fiu sa mataila tatu au na ia le tu ia ona sa waile o tatu po kalame pe ona ia ile sunga ile fa fe ngainga ia really mai perfect stalia ia le ia ai foi le scarpo kalame le a matana nei fitu le fiafi ia le ulua i taimi foi le ua anga e toi lungo le lai ia e vi ia ile tua ia tele ma lungo se vi le tua pasta o le manai foi le o le aso nei pasta foi le ona o le ua lua tangata o le sunga le fafia ngai ia famoana Monti Vili ia malo pasta malo so malo tau ata nei aso anga lele tua ia rufa le tua ia fatumu pe ia le utu ia wa ia le tautua ina o le tu malo no finanga le tatalo ia tele ni anga manu malo ina mo le malo le tua ia o se sunga la le ia famona Monti Video ia le fatoa matai le so pe o le tulanga le ia o fi foi le sunga le fatun malo tangata o le failo atu nei fiafi ia tangata ia au na ia lewa o pau mai foi ma tutu mai foi tau ia wa lava ia le au nanga i lungo global e leo se fa laulo ina la o le global le fa laulo ina o le malo le tua ma le fina ngalo le tua ina ia tatu tala ia tu la le tala le leo le malo ina ia so o le hatu laulo mai fai ma mori mau ona o mai e leo le uma le pe ona mato fa so atu e foi leva yeso nai mata yo lu fa foi po su fa nai le mauna tala ina tu foi le nei tala le yo le malo e fai ma moli mau ya tala ina tu foi le nei tala le atu lau uma e fai ma moli mau i nu uma ona o mai lea o le uma so tato le fai la nga lu nga le sei tu lo o le tala ina o le tala le yo le malo le tu o lo no winga o le fatuai mai Yesu asia le nga le fina ngalo Yesu ina ia fano se anga stas pe o le tu o le vaenga le fia pe fo nei ala leo ia manisi fo ia ala ata alo matama fa na o samo ia lo fa pe ona ngalu fatasi o le taimi tatu te ngalu fatasi ia tatu te tau so le atola au le tu o le tangata le sauni mai lu tangata le fifini ia o tina ia na ia foi le sa o le yopu o ia na le ala ta pena mai le fifi o tina ni sa ele o se taimi mua le o ia lunga grupo Kingdom TV channel sa ele tau sanga le na teni sa faila ia foi le na por kalam ele i faia foi le live basta ne se la wala le sa ta pena mai foi ia tina le po tu fine le po se o pele foi sa faila na por kalam le tau sanga o tu na ne tau sanga ia la ngale o sui tau sanga le ala o pe o manatu foi tina o le fa si suinga le ala o le o mali fultina e sa ula faila nga live le temi mo ia na nei le fiafi le tu la fitu ia tatalo mo le tina po le tu fine ile ali ina ia mo le upo le tu mo tatu family le tu nei tina ma tu fine o lo na lo na loto e fia fa ngala na tale ma fa nga ina lo no tangata e o na ile tu ia o la o lai sunga ya fa mo na Montivili ia lewa mai atu ia lewa uma na fa ilo atu e pasta ia o le sunga ya Montivili ia lala i
i Perth i Australia ia o le kalesia whaiwhau lea e foi le fisiloi tangata e le ngau Samoa le tau whalongolongo e tau lengi tangata Samoa e mawai ono no winga whapesu e ngau Samoa winga uma e penga le kofa tangata o le aulotu ia ai tele ia tangata e se olo ia pe o le ia tatalo mo Montevideo na ia whamanuia le tu e le kalesia Iesu ia o lo ngalu e foi sunga le whawhianga ia whapea foi la le tia le por tu fine ia na ia le ala sa unu mai le whewhiti tu la fitu ia mo le amataina o lana por kalame foi le live ia o le nei whewhiti le no a whaia le te mai moa mai ma e sila mai foi le ala ata le o Global Kingdom TV channel ke le mo e fia au auna ai fia mana o tala i tala leon malo e fai mamori mau te le no ma te le fatawa na wina auto ai ngalu e tu le nganga o le tua ia te oe a fia fai sau pol kalame ia longo mai sunga le li pule te lua tala no ia na vai leo so taimi taimi o tatau le aso o tatau ia e te tāpena mai tāpena whalele e le whapea foi lea na o lo sau ki ngofo a se tulo ia ngai sau lea foi lea whai e se pokalami le ai e le whapea ngā lea nganga o le Global Kingdom TV channel le anga o le au onanga i lea tua o lea tua pa ia tau ona whai whalele e sau e pa ia mea uma manuia mea uma e sau foi la te whasoa ia vave ana whamanuia le tua foi ia te oe malau ta penpena a whai o nai te tau sia se kalesia e te ngalue i ma e au auna i ma le whamauni e whamanuia ala le tua i oe lau e kalesia le lope umar tau sanga ngi ua kolungi a inga u whapopo le kalesia pe whafo ni a inga pon tangata fau ia ole vane le tua i o langa le ki sau e ngalue i ma le whamauni pe o siau le toe tutu atu nei e fiafi pe whai e langa ia e le tua lo fina ngalu fia whai sau polo kalame ke le le mo e te susu mai ai ia whai tata no foi e sunga le pule ia mavava ai foi se vai panoa se taimi se aso e ava noa e tu atu e ate oi e te sau e whai sau whamalos ia e ala ile upo le tu ia pasta pe isi si me te via sina pese na ia te le tu langa le te le yo tatu fatunga le ia o le misiona na tatu o nanga ina ia tala itala le fa so o tangata ma ia pu le o tatu si o manga ile mana o le tu so mas foi tatu ai na fa funga mai o fea lava e a wina i tātou e lea tua. E whai e alau kala inga. E kaule su ese me whaisau kala inga. E whai e ngai lau tua oi. E whai e ngai le mea ngau wa totoa i e lea tua lana ngā ruenga. E whai e ngai le mea ngau abato i e lea tua tangata. Amen. Isaro. O le kako wa ai whau keli. O le kako misiona e whai whaatas. Ia e wha mawhana whana Leatinuu keriso ina ia mawhai ona tātou langona ina le tātao le whatu o le atua. Amen. E foi le ti ngā whaleanganga tātou. Pea on tātou awa ai nisi o au auna o whemisai lunga o penga tawailangi le upua le atua. Ai manai ai o le tasi o le loto, tasi le manatu. Tasi le tātou misioni. Whaaso o tangata. Ave tangata i whaotanga. Me le ngalo ia tau le lui al tina fo i ua whailangi le whaolonga. Ma le kausanga i le sia nganga i whaola inga ia kaika. O lea e whesili ala o iawe. O lea ala lau me le whai le manu le tua. O e leisa a uma le umu masinga i le sia nganga o whaola inga ia taita. Then ask yourself, o ngai ke ka whao i le malo wa mai le atua i ke whai malo ai? O ngai ke... Ao le sosoni na mo tātou?
ia ina em fai ona ile ngata watu se tu lalo ile saumalemu ia awange I se man mole ala ia tau la ia tatou wa ai le fina ngalo le tua so se mea ma so se taimi tatou te tala noa I le malo le tua that is the will of God so se kaime mention ai le malo le kingdom o le fina ngalo le nao le tua amen ke foi fa lo mo message fa pis o kala mo so o melo wali le malo le tua es el manaya o le tasi o le loto tasi le manatu tasi le nganga e fai ele ngaluenga le tua ke vai ia ko ke la ko so soanga ko ngaluenga le e so soanga ko le ministry le e ke kaua ko kanga ke lungo le wala e ke le pe o la wali e ko I ngo ku fa pas sa o le ya pa sa le tua mele ai male alo fo pe o taimi tau te ba vai foi ngai tangata o le homeless tau sa ili men no foi atala no le tangata ni ese le lato perspective le fina ngalo le tu ke vai ele fita wa ia atala no mai ese le lo foi le tu sa so le o te lo pau na se toi fa pia tu ala tato fatunga le tato mai ia tato wa mai lo tato manai ia ono tato pokala me fatunga mai na le fiafu
Ia ele tu nei tu la le fefi. MANAI tele upo le pese famaia sa ili mua le malo le tu. Wow. Ia moni fa maoni ia matai e ono a foi pe tolu suma tolu. Na ele mauna mai sa ili mua le malo le tu. Ia malana mi tolu. Ona fa o popo mai le me uma le ke pole. Le ke ala e ka o popole le sisuka ala e ka o popole o le ko ngia piri ala e cha o popole o le lava ia kupe ave fai lanza tamaiti ale fa mai sa ili mua na malo le tu e ke maualo fa o popo uma mai le tu me e ke pole uso le kali la nga o popole wa e fai tau le chapter ma ko kiki ka fa se fulu mai le upule o popole popole le ai sau le foi ko tolu la fa o mar chapter ai sau le ka mai ves nga sa ili mua le malo le tu malana mi to e maua lo le malo le tu malana mi to ia fa popo mai le tu me nga ke pole fa mai a fa tu si mai o si la fia le tu e nga me nga ya ko ala fa mai le ka mai ko kilo i la kalo ele miro kilo mang felle ele lulu ele ngar felle Miami mikio fele Miami Mickey mo ia lona winga e foringa be fa penata to la savaria pua tu lo ia pa mele o foi me fa dif ia ole malo o le tu fai mai ole malo le tu ele o me ai romas fulfa ele o me ai ele o me inu ole praise God ile nganga pa ia male file mu ko inga oli la le ke wa ko ile sunga ya mai la tamaro fal tua awe ku sa mo so le enjoy mai ale sa wa to le se ya lo mai le sunga to ina mal fal tua ni vai ngole fias ma lo so fo manu ata lo fa to on sa va o ta next door na la le sa va se fa tu e so ko oli ya so le wanga le ya ma lo fa so le ia male uso ia feu malanganu ia ma ko i kaulele mai tu la fale ia mele fenga luenga lai fenga luenga le camp down o ngale school aqui ko inga ia maloso fa mangia le tu i feu mga luenga le ia male tele o tato o le lunga i le fa la o tu pasta ole sunga to ina male faltua o kwa yang ko ka mu mai ai si mai lunga la sa solo ia le tua sei moli maule le le tua ma le levo oli le wa ia il faltua so le sa ia ma sunga faltoi wa ese so le se la ka pe le nga oli sai o tapo alo fatu la suma taina ma fatua tato le tua pas la fo streami fa la le tua lungo le ai mai se o fufu nga uma le ma le yo le tua o te pole la fa ka mai fiu nga piki o rua o le si va nga le o te tia pai tasi tu o le malo le tua foi le tato te manzo le tato e ta pena fa le nga ele mafai la nga alu sesi o ka ko le malo le fa mai le fa linga lua fa mai ele unu e sia nga sala mo se tanga te fai se meleanga mo se kanga kai foi kupua mo se kanga kai fai aso ko nga sala le anga muli lua fa se tanga te fa mai ele unu e sesi o le malo nga e ke fa peka ia le au ke siano ma fa tu ai o makula lo ngi ai ka ko ni la o ka ko lo ku no ai le au fa tu le au ke siano le au pa ia o som tu va fine ile ali ma le au pele ke wiso yesu le fini e le selo ku kasi ale me ngwa le malo le tu le ala ke fia fa ka ko fo ipule ngi ke fa pe o ko ai o se kala ave ko se kala faku le mele ta o le malo le o le malo le na fai le tu le malo le ai le fai se na lo langi ni ka ke fefe o ai ka ke le lo por fia ngi o ma tu pulang o ma ku pulang le ka kala le ta me le fia o pa ia le tu fa mai ku kusa le so kasi ma le afe o ta amini le lo na pe ka ku
Kau ke le ulo nga o le tua. Pe nga le afea nga tu kulanga o malola langi. Kau ke le lo la fo ila pe ko fia. Ni au nga tu kulanga le ko ko. Ia fatau nu lo fo fo nga le tua. Ala fi fai tau. La wat popoli. Ma nga ia le ko le fatua ia fo le fo la. Fe mai. Au wat popoli. O le ala ki fa pe au fai kau mo ko min. Au che poli Wai bo le ola fa va ale fe me fe ko min. Au che poli na wai pali o. Ma lo fatua. Fatalo fatu ya Carmeli, mas foi kalala fa tai na fatu mai. Se le se malo ngam. Ole si tu ole malo le ta te tapena, tapena fale ngama. Alleluia. Ina ye mafaila ona e kau ke lo ala ila lo ngi lo ka ko ole malo le ma le ka ko le o ye. O e soifua mo wola foi ma o le rangi ni. E te loa o tangata o le malo. Alleluia. O le le rangi, o le foi po fonga le tua. Ala ka ke loa. O me le oti ma le vala. Alu. Asia, la ngale o lo me te alu. E ke loa o e soifua ma o le. Ele ko pole se me. Ai ma se me ko pole. Pe mafui pe lo pe lo longa pe tsunami pe or bread or no butter or whatever ke lo ale me ke alu kau nga salad mai ka inga folole le kala mo ko angi singa me ali ana kau langa mai ali ma ali eu ai se roaka ia le tu se fai tau atu la le foi pule pe ona fai tu ole malo le ne je u fa peta ngata u matu le soi fonga ngi ma le langa ngi ka ko ole i se me ka se lo le ai ma se me ka se lo ai le ma ole malo le tu ka ke o ye a ka ki kilo i fo fonga le tu nga fai mo le tu longa malo ai le fa vai inga la langi o le malo le fa mai i la lo ide le la uma fai tau tu foi pule fai mai o le tau fa mai o ka ko coffee o le ka ko coffee le malo le tu anga fai le tu ai le fa vai inga la langi vai fo fonga le tu e ma ka kia ai le fai la langi ne ma tu o le tangata ia masau mangia nga kupulanga o ko soifo ma o la o leva nga fa ka kia le tu le malo le yo ile langi fai tau atu la foi po tolu fa pasta e fai tau mer foi pule e pro vai le mele ta te tau fai atu le malo le tu le malo le tu nga fai le tu le malo le ku le lunga o fa ka fai la langi le ko ge o ka ko kauinga o ka ko tofi inheritance the kingdom of God in heaven fai po tolu fa pasta ia ona fai atu leo le tupu e o ilona i tu tam tau o mai ai o tou ua faa manu ia ina e lo tama ia fai mo o tou tofi le malo ua saunia mo o tou a o le i faa vai ina le lalo langu praise the Lord koe vai e le malo le o i le u wala oi le u wala au e la kone la u fale mai ai o le malo le o lo coffee amen o le coffee o ka ko uma o e mata tau i le tua o e au auna o la to o e natalia ma fatu tua i lona suafa ngai a mai ele manguia le ta uai ta to fa na o le tua a fer me ka ke ngofo la le malo le o le ka mi fa ele tua le malo le nga mo fa ele tua le malo le ale fa va inga na langi nge ka ke solia tamine amen va ai le mata o fie o fuanga matapenanga ale tua lo so fu mo tato pe a faita to tia langa o ka konga sala fa mai wa sala tanga ta uma ole o le vi inga mai le tua sala ja to a winga mai le tua longa alo fa mai o liutino tanga ta le lo ko yo ani mo fa i pe fulu marfa o liutino tanga ta le lo ko fa mai o sa wo sa atu lo na ora
tu se yoane o sa atu lo na ola ina ia oti ua malingi lo na toto pa ia ilunga o le sa tau ina ia faa mama ina ia o tau o sala lea ka ko me fai sala mo amin fa mai yoane baptiso e sau le tala inga mua mai o ia o le teu wala sala mo o mai le malo le tu matai o lua foi po lua ai oso mele matai o fa foi po fitu fa mai Yesu le kase no yoane baptiso mai sala mo ia o tau ua o mai le malo o le tu sala mo ka ko le sala mo ka ke le o le malo le le malo le ma fai le tua ai le fa va inga le rangi ni ele ise kangaka ele ise la ele ise masinga ele ise mangu ele ia se mea sai ele ise la rangi la mena na ele temina fa mai no si la tu le tua wa o solo a ko le la rangi wa solo a ko ona ale fa mai ona ngai yoi leo le nganga o le tua le likikai wa ngai yoi le nganga o le tua le likikai o vai ko pouri uli solo a ko a folele ele in order le la rangi wa mix up me fetalai tu lo le tua ile na ina mala mai ia ma fa solo mai se o ma fai o fai ka ko ia le ala o tatu wa masala i lola o ni e fa tai le su o la ka ko o tatu mata o pule fefini ale wala ma to yo i le malo le tu o nga re mana tu fa loku o ka manatu foi le fa loku ele ma fai o nga ave ese ma fo foi le lo tanga ten mene ka o lo le o le loku o le loku o le ka me fai o ka o ka ia le malo le tua o le message iso ona pa the kingdom of God o ia kala ia le malo le tua e kala ia ka ko oi ka ko le wa kalia Yesu le alu aska ka amalu farpia sa le sala mo kalia sa lo le fai ma o ile ma fai Yesu na to watu ia tala ia tu le tala le o le malo ia le atu lau e fai ma moli ma o mai le la ma fai no au so e se ala nga fisi ia Yesu wa fe ki sa o le le la ni ia pe le ala le wa le ona ma to o la titi ale o le ma ta u le ia le la ma ta fai tu ma ta u ia le tu ne fefi toi 10 minutos le tu la iono ia mana ia o mai sa o ale moi le au tu o le tatu siliva ngo le fiafi ia le tu tatu taimi ia o le Korinito la e se fulu mo Korinito mata po se fulu o le mele tu pui o le ama le fai tau tu no le taimi ale la tam fai fam tatsala la titia ia va ia o le tu spa ia wa el manatu marta tu no le fefingi o kelo ka ia mai mo me le fefini o le cristiano o le fa tu mai la to fie pe e murmurta ia fone ala ata ia mo to se fa malosi anga le tu le anga le tu ma fa to atu foi le lo fina ngalo ia se ma fa so wa o fa so ia o ma o tangata ele o ise ato to ia ma o la se me mo fa lo mai le tu ia ma o se me ma kiliva o le nganga pa ia o le tu nga ke fa ko me mai lo loko ma lo ma fa ia awa le tau singa o tatou ia so ina ia tupulo tatou fatutua awangi make lo ka ko fako ko o le vaenga le matau pule se fulu mo Korinito le foi pula mo e fangata le foi po se fulu kasi o le mele nga kupu ile nu le mea male nga tupu le nu le la va tu le foi po foi le rap mai le mele nga kupu le nu le foi pula le se fulu famai le foi busuta nao na mea ya te ila to e fai ma fai longa o le kaukala ia Israel o le tangata le kusi o Paulo o le kusi apostolo Paulo ile kalesia i Korinito fai mai nao na mea ya te ila to e fai ma fai longa ua tu sia fo e fai ma apo inga o le fai longa ma le apo inga e lua opu o le example po le sign
Ya ole si mele la lom I fa mai ole apo po inga it's a warning. Amen. Ole example mole warning mo ai. Ka ko fa longo le fa unga le foi po ai le fa ye. Fai mai. Ua tu sia foi e fai ma po inga mo I tatou o ua aulia mai e tausanga e ngatai. Amen. O ai ngatai e whakakau e whasifoi ipu le su kasi leo tamu whai whamtatala tu e rapu mai mea mu ulenga whai luma I o kako. Amen. O le ao ngā leo melenga kupu le mu le whaamalau lau mai le aposkolo I a Korinito walanga kusi e whaamangaku mai e a oile le ke kewisiano ke minge le ki soifua le ke ora pe o maua le whai mai a o le whailo o le whailonga o le example o le example lea mo ka ko le au ke si anu mai au fatua ai ko sau e wai lua upo ai ko sau la fa mai ua tu sia foi e fai ma hapo inga o le mele nga le kusi o le apo inga ia male fai longa mo I tatou mo I tatou o le plural le ia le upo mo tatou all of us o tatou ia o e watalia Yesu. O e watalia Yesu e ve mali ma faola I lo lato soifua ma soma o fo yo. Mo I tatou o e ua aulia mai ai tau sanga e ngatai. Kau sanga I o kako I o tau sanga e ngatai. O nga whenga a maka mai le mea tau sanga o aso e ngatai. Ngā maka mai o le aso Pentekoso. Le nga walo ia I o elu o aso e ngatai o te lingi fo elo ua nganga I lunga o una tane ma o una fine e pero feta mai fo o to watali mo to wa fine ai o mai I le tusi o ngaluenga ngala ko la unga lo la pe ke lu ka o ai sia le ga ra so ngala ngalingi fo le ngang pa ia ilunga la o apostolo I fea yanga ke lo le fe o pito lunga sai ai o le so komuanga me o le amatanga o le mea ta o aso e ngatai le kemi ngi o kako I o mo ko ma mau kako va ai kemi nga le aso Pentecost o le ala o kako laka le mea ka o le end po le tip of the end times ya oi ma o kako nga le ko si me asi fa ko kula me le ta mai fai mai na fai foi na me ma fai longa le ko so mai la ro I ai se o fai tau atu fa pe la ma feinu uma I le vai e tasi fa le nganga awana la to winu I le papa fa le nganga sa muli atu ya te la to o le na papa fo I o keriso. Amen. O ai nga muli le mu le ma feinu o keriso o vai le ma ngai o kuskusinga la apostolo Paulo o le papa le nga muli mai ai sara e ma ngu le nga feinu o keriso ale ka mai o keriso le papa le sa muli to ai to le sa feinu fa mai se fai tau le fa mai ai pe tsai o le to tele o la to o le fie ia le to awa na fa ata ti solo la to tino ile va la ko le ngale fie le to fa mai nga fa ka ti solo la ko kingo va le ma se o tanga mai e kupiko nga o yo me ka o le mu for raina nga mai ile ko fa nga o ki mai e se la nga tu pulanga le nga mai yo suai o tanga le nga mai o ma mo se o ya mo se le nga mai le va ai ese la nga tu pulanga le kai e yo su ora ko nga le nga o fale meta o for ma fo i changa fe ki o le fi ile tu o la ko mela ia le ko fai ko per fa ya fa mai na fai fo I na fai fo na mea ma fai longa mo I tatou vai e fai ala ko ai ko mai fai longa mo tatou ina ia to remind us what they did ile kai mi lenga mai fai ka kusi mo ka ko o le fai longa mo ka ko inga ia ka ko lo melen kupu yo inga ia ka ko sa o ngi ka ko woki ya vai foi lá ina ne I tatou tu ina na watu I meleanga pe ona tu ina na lava I la tou meleanga kupu le va ma ko inga ngang au angi o ka ko au angi o ka ko fai me ia sa fai le mu le va au angi o ka ko imitating
le lifestyle le nga fai le vau. O le mea nga wala inga fasala lau fo solo le tuo la ko kingo le vau ma oki le vau. O le mea le ta o le tuina nau. It's a warning for all of us. Fair, ka ko le ola. Ka ko le fa longo mai o to le to te mai mo me le fifi ni ma o fo le ma te fa so. O le upu le mo ka ko ma ke le fa ku fa pe o ma o include ourselves. Ka ko uma ya nga ile ba nga le ma tusi le. Ina ia o ngi o ka ko kunga. Ina ia ta to lu fa le la le ma lo le. Le fa mai fa ni nga lu fulu. Fa mai ele ulu se tanga te fa se an yo ele ulu se tanga ta sala. Ele ulu se tanga ta ifo tu pua. Fa ke o nga ke ifo tu pua. La nga le ku pua le ka ko pua. O le tu ele va ai mata le tu e pa ia. Le la fa malau tu nai me ia. Fa uma to ele me la ia sa fa ia mu. Le la wo mai le woni. Fa mai ia. Awa fo i tau te ifo i tupua, o vene mo mai ia. Awa ko ke ifo i kupua. O le mele lenga kupu i le umai ngā ngu umai i le bao. Lenga whakamin milo solo i le whaso kau sa ngā ifo i kupua. O le mele ngā, lenga whamai ngā ika i le tua i le wari i. O ngā le ifo i kupua. O le ala le unga le wari i. A le whamai ngā whakaki solo i le bao. O ngā le ifo i tupua. O le mele mo muanga. Ya, lela, oi kia uma, malolo sa mai sa po vi ele tua ni tu la le. Vi ele tua me no lua, fa mai. Au a foi to te fai taanga. Au fai ka, au fai ka. Ele fifi ele tua na me. O me uma ele to no tu la fo. Au ke mu lua. Au te ifo tu bua. Au te fai tangata. Ai vai. O me ia le fa mai wa kusina me ia e fa mangaku mai ia o ma o mai ka ko ia so ni ka ko ia ai se ala le ka ke ola a le mele ko kwa ma o ai kwa ale e mai la le o onga it's a warning for all of us o le warning malisai so we must to understand these signs in the time where we are now o le si mea fa mai au foi ta tau te wha ono ia ke riso pe ono o tau wha ono iso i la tau ma whano ai ngata. Wai ngā aia ngaka wha ono ia ke riso. Le meche mele ngo ke riso i. A le wha me au tau te wha ono ia ke riso. Pe ona wha ono o isi o i la tau ma whano ai i ngata. Ai sian me warenga mention mai Yesu i. E Paulo i. O ngore kaimi ngewa kako i, o kaimi o ke riso. O le taimi o le tatou ali i o Yesu Kristo. A le kusi le ave, lenga ave ya Korinito. O Korinito ngu ese pe o Samo. O ka konu ese. A le lofo. O le o oso mai ya ke riso i kongu i. Nyanga o le taimi o ke riso le kako i. O le fe au o ke riso le fai la aposkolo pau. Fe le ngā le ngā wafi ngu ese. Dia la wo o mai ya tatu ale fa mi awala ka ko ke fa o ya ke riso e pe o nga fa o le awali ngai o le me nga o le awali nga ai nga ka ai nga ka yo ko nga ba ya fa feta to ya nga ke lo me nga ai ai fo o le ngata nga o sa kangi ke mongi o nga lenga o le tarako Ya, vi ia le tu me mo muli ku fai ngofi. Ya. O le fa fanga ta to le ngata. Ya. Ke me fai ta ngai, ke me ai muli luai. Ya. Ke me ai solitula fonoi. Ke me ai le usta ia le tua. Wofi melansa. Ya, no me fanga ka ko mak. Ya, ale si me o le me ai le ngata. Fa me ai le fu. Ai o le ngata, ele ai le fu. Ele ai le fulefu ole upu fa apert ke tanga ole ai le fulefu le ai le ngata ole kangaka ole ai me nga fai o ma o tato o le tu fai ka ko le fulefu le fulefu le ale fa sala fa mete ai le fulefu le ole ai le wingo le ole ata ole ngata ole aka o sa kangi ye ai le ka ko kama le ka ko le po ia le tu me muli la o ma pas mai au foi tau te mui. Wow. Ia o nga.
Ngai ke lo me ka o mui. Ale fa me a o to te mui. Langa ke o ke o le va. Me la I fa le fa manatu mai o le fu tupua. Au te fa ono e ake viso Yesu. Au te mui. Au le faita anga fa me. Mo o nga ke mai mo mai. Mama ua, mata tau le tino ke viso le au fa ko le au pa ia male au pele le afiafi ni. O upu le mo tato. Ai sia langa le o ka ko ye au nga tupulanga maso e ngatai. Le suafa Yesu. Amen. Amen. Ia fa manu le tso sa mo le vai ngole fiafi. Ia o tato manai na o le manava o ngaluenga. Ia la fo se upu o luluina mo tato me le fionga le tu. Ia e tato te whalongolongo ma whamawhanwhana i whamanu e tele le tua i fu whanga po kalame o tue ne fiafi. Ia salo le wanga I maile tamai a fiu tato taulanga fiafi. Ia e fwile anga leo le tua I whainga taulanga me spoi o tapo inga so se motam so se lawa. Ia e mea te onei ia man tamai a Leatinuu malo Mafulu. Ma tau te alofa tele mo tau tino ke risu soifua mai a manuia.